Mama kwa bed by Emadek TV sinyame nhyamo se mo hwe Emadek na mo koso mo subscribe to your YouTube channel. Nyame nyamo kese Emadek TV muni ho aye ni ho. Eni ntina ye nsamra na ye say involving the youth. Yende ye de obi bia mabunufo mu nyina mo ka ho na ama Emadek TV aye Emadek TV. Mi hu mache na mo so hu mi ache. Medo obi bia Nyame hyiamu ebi mo test me message ebi mo ebisa say na ade Emadek kwa kwhye hen ye te won ka che na wo hen mi nko ba bia je say ye prepare ne mapa a ye de bebre ye tiefo si ne be ya mo so no dane dan nyina ala mo betumi akoso anya ahunka ene anije say mo baba be hwe Emadek say me to wona me ye den me kasa na emom me de aseda so e de ma obi bia a ohwe Emadek TV ene obi bia okoso na obompa ema me nyame enhira mu nyina na nsemu ha mo hu se Emadek me koware yes ampa akoware akotoyere akotoyere wende makoware yes Emadek makoware na me kwa akoware na think say mi ja video ye kakra se ne beya metimi nyamre de ama me ho ene me ho kani ananse me yere nyame adom ma ware awie aware mo ani je no ye ho bi ye kusi ho bi ko nyame sha obi bia I think say me ware wie this is the first time I make a video and sisi ya ba back for good enti no obi ankoso ase obehwe Emadek na obe subscribe to your YouTube channel no Mesaka mbaba me anoma great eti this year Emadek ni obi na pese ye and I think say me to me yes aje no wabra mo nka ho eti ene me first time I made a video after say and I said this year this my first video I made no me pese me ma multi agenda na say ene ni pese ye de ye ya adwen say this year April Easter ni mu no ye pese yekoye adoye edima some orphanage homes ene ye fan say ye maame no mu a sebio wo mu krunum ewuaja wo mu ho ye betimi a ka yakoye adoye kakra ede ama wo mu na so mi nko am ntimi nye sa ade no edam akoma so okohwe some of my old videos a ade ana me ye but eju baby no mi jai but I think say emraso see e be koso aye papa aye adoye de ama afoforo ebia mi aya nka me nko ametumi na so me nko ametumi nye ma ho ode yesen eti mi susu say obi bia o pay Emadek asem na opese obeka saa ye dwumadie hu no mesro empupu 3 brabe boaye obetumi akontate me number ye good screen ne so no ofre me a anase o WhatsApp me a betumi no wadi nkomo na won so adwempa se mpo wo aburuchire na opese oye donation bi but open kofukuro bi a obetumi agina wo so de amoma donation ama Emadek mo say ma da ensuro menye obi a me hu na machiri kwan so nya yira o de esime so a be ye hu asede de ama pepepe ama won so wa hu bra na say dwumapa wudi ye no wahu so mfa so eti efi na ko Emadek videos aye ba be bia no se wo hwe video na ubohu se video na ase no ye de ato se fundraising bon se video na ase no ye de ato se fundraising eti no o click sa fundraising so a wo ho se o pese wo donate se $5 se $10 anase Ghana sikam 10 cedis 5 cedis o click ho a ho akonya wo ho process a opese wo de no de click fundraising so ye video bi e de beto bi a obehu sa all some of my videos na bi da so dada but we new videos a ba ya yina no obehu sa fundraising no e da so mesro donate na yensu yentumi nkonkoye emwa emfama afoforo emfa nkoma yenuanum binum a omuhia emwa enye se ye ho na abo ye ho so ananse ye nya bia ma na bro so a ye hu ne ye de ye de ye nebo me gidi say sometimes eju ba bia
men twɛn nya bi wie sɛ wawie ma ho atɔwa ansa na wo mo ana de bɛboa obi a odi aboa no timisro fundraising no ye be hyase this Easter ye pese ekoye adoye edima some orphanage homes no kro nyamianum mi hu ba bi port ya me pese me dekọ na emom no minim se enkopem tama Easter no nduru no mumu akakra mo de be de ebeba no ye betumi e de akoyesam obi bisa se adenti na ye Easter adenti na ye Easter the reason no ene se sometimes na juru Easter ananse occasions bisa na aya na ye ne ye wo bidie ne de ye niche bra na ye were free say ebi mo so wo ba bi ankomunya even a quarter of ne ye enjoy no po ankomani beje ho e na ne nti amaye ni Easter ne say on say this year fi na even pom Emadek master ti amaye videos enti ahomoa no entoto so enti na mama me homre kakra be say bi a 2 months time there na nyame adom omuwa kakra ene memuwa kakra no yebetumi e de ayesa ado enti numbers no the good screen so na number the good screen so no obetumi a WhatsApp me anaso wa contact me any form bia obe contact me bia no yebetumi e di enkomo number no ye 0551973717 0551973717 0551973717 say mobile money na wo send dia edin a beba eye Emadek mesro keep me number no na de hwese se wo fam so aya adoya ma obi a say Emadek medi usika ananse me fa usika no nkonko ya adoya Ghana police for no ha no obetimi e de me number na ma wo mo so mo hwe Emadek wo di sika ma no so nko ya adoye wo di sika no anya ne science na me wo ha e ka na e bia medi nko ade a anka mnye we na mefa so na me de agumani mu ase na emom damakoma so me old videos ejuba bia de meyi me video bia me koye fa abaya bi ho ewo insawom orthopedic center ho ai koye video ne de fa abaya no a ene me no kase bibia akoyi e de ama abaya na ne wanya obi e ma no e boa no ananse e hwe no nti mesra mo monkoso ana mon subscribe to Emadek na nyame hira obi bia me yere nso se ochia mo de ho ye o hwe me nsa me nka wai na da me nzai nyame enhira mo onya mo kase damasipi obi bia ofre me wo hye me oboa me wono a wantumi amfre me nyina nyame enhira mo nyina onya mo kase omie modwuma modwuma nkoso modwuma entre ne oha bia da no so bia no nyame enyi sa oha no efri no so medamasi ye besan so hye bia nyame hira